Halo, balik lagi di channel gue ya kan. Anjir, gue Indonesia banget ya, merah putih, topi merah, baju putih ya gak. Baju merah, baju merah, baju putih, topi merah ya gak. BTW topinya kayak dok banget ya, zaman dulu banget gini. Yoi, bodoh lah gue nggak ada topi. Gue pakai topi karena rambut gue, buset, rambut gue keriting banget cu, gila. Kayak kalau dibuka kayak singa gitu, males gue. Belum gue cukur dong. Kumis mah jangan lah, aset anjir. Oke, di video kali ini gue bakal ngajak kalian buat nonton sesuatu yang lucu hari ini ya gak? Lucu menurut gue ya gak? Kenapa lucu kan? Gue ceritain dulu nih kronologinya ya kan. Bete nih, belum puasa ya kan. Gue nonton YouTube ya gak? Set, ada tuh kalau di HP kan ada beranda ya, YouTube ya, di aplikasi YouTube ya gak? Set. Nah, ada satu video parodi jatuhnya ya kan. Itu lucu cu, gila. Ini orang jago lah bikinnya. Ayo kita nonton aja bareng-bareng oke? Oke, di video ini namanya Guardians of the Galaxy Volume 2 Trailer ya gak? Guardian of the Galaxy Volume 2 trailer ya, aneh katanya. Oke, langsung kita nonton, kita lihat gimana anehnya ini. Ya gak? Play. Boyu, anjir. Anjir nih dia tuh bagus banget. Mainan anjir. Ini suara ini bego tuh Tom and Jerry kalau si Tom kena air telanjang. Gue ditanya di Finding Nemo anjir. Oh siap, musik Gupil anjir. Ih, film apa tuh? Oh itu mah film yang ini. Wah ini mah film-film kartun luar nih ya. Joget anjir. Ucok Baba anjir. Ucok Baba joget. Ibu jadi Simpson anjir. Anyone can save the galaxy. Ada orang bugil coba. Joget anjir. Starlord joget anjir. Tidak kenal. Demo Peter. Ini Peter Parker anjir. Yang kalau pakai Spiderman hitam. Malah main game si Drak bodoh lah. Si Ucok anjir. Anjir ada Doraemon. Mantis ini ya. Siapa? Kung Fu Panda anjir. Ada Spiderman bego. Deadpool. Film apa anjir, nyambung sepeda jatuh, bodoh lah. Guardian of the Galaxy web trailer Volume 2. Anjirnya program kartun. Oh ini aktor-aktornya nih. Video udah habis ya? Oh udah habis lah. Oke, itu dia trailernya ya kan. Gue kira ini kan apa? Pas gue lihat thumbnailnya di YouTube ini Guardian of Galaxy 3 kan, nggak tahu anjir parodinya. Tapi ngakak sih, lucu. Lu first impressionnya lucu lah ngeliat gitu-gitu kan. Ya di video berikutnya gue bakal nyari trailer kayak gini. Trailer film kayak gini biar kita nonton bareng-bareng, oke? Kocak anjir.
jambungin film-film apa, ada The Simpsons, ada Batman, ada Peter Parker, joget-joget anjir, bodoh lah. Ini orang kelewat kreatif anjir. Kocak. Ya, segitu aja video dari gua. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Oke. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. I see it with 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 I see it with